Mwakoze cyane guhitamo Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni amakuru y'imikino mukurikira kuri channel yacu, channel y'imikino mu isi ya siporo. Ngira ngo murabizi ko siporo ari ubuzima. Perezida wa CAF Patrice Motsepe yemeje ko umwaka utaha agomba kugaragara amakipe 28 avuye ku makipe y'ibihugu 24 ubwo ni mu gikombe cya Afurika. Bivuze ngo ubutaha turaza kubona amakipe 28 avuye kuri 28. Ibi yabivuze nyuma y'uko hari ibihugu bitabona kompetisiyo, ari ibihugu bitajya bigira amahirwe yo kwitabira igikombe cya Afurika. Rero murumva ko hiyongereyemo amakipe 4, bibutsa ko n'igihugu cy'u Rwanda kiri gushaka tiketi izajya muri iki gikombe cya Afurika, aho mu iryo tsinda turi kumwe na Cape Verde, hakabamo Mali ndetse na Liberia. Ahangaha rwose u Rwanda ntirwakabaye rubura mu gikombe cya Afurika. Ni ibintu rwose bisa naho ntibyoroshye, ariko nanone ntibikomeye cyane ku buryo Liberia ishobora kudutsinda. Ahangaha rwose no mikino nk'ibiri ya Liberia tugombe tuyitsinde, wenda dushaka ni madro ko aya makipe yandi. So u Rwanda rero ndizera ko rutazabura mu ikipe enye za best loser. I Burayi ni transfer zikomeje kuvuza ubuhuha. Nk'ahangaha Chelsea hari umusore rwose wumvikanye nayo, ariko ikipe ntirumvikana. Umusore w'umudefenseri wa Crystal Palace Maxence Lacroix, Chelsea rero ikaba iri kumwifuza cyane. Ibiganiro bigeze kuri bid ya miliyoni 50 Chelsea yajyanye. Ese biraza gukunda? Reka tuze tubihange amaso. Bruno Guimaraes nawe yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal, umusore w'umudefenseri wa Newcastle rwose ubwe ku giti cye yumvikanye n'ikipe ya Arsenal the Gunners. Ni nyuma y'uko Arsenal itanze miliyoni 70 z'amapawundi kuri uyu musore, ndetse ikipe ya Arsenal ikaba iri no gushaka uyu musore John Stones Ezri Konsa, kuko ifite ibibazo by'abadefenseri. Julian Timber afite imvune, William Saliba yaravunitse, ndetse n'abandi bakinnyi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo by'imvune ndetse n'umunaniro, kuko sezo yashize ari abasore bakoranye rwose imbaraga nyinshi cyane. So Arsenal the Gunners rero irashaka aba bakinnyi bombi, ariko kameme abarejandere bakavuga yuko John Stones ntakirimo. Afazari bagura Ezri Konsa kuko ariwe mukinnyi ukiri mutoya. Umunya-Brazil Vinicius Junior nawe yakoze surgery y'iminwa, abantu bakomeje rwose kumwibasira, ariko bikomeje. Muraza kubona Vini mushya muri sezitaha. Zabanyi arashakwa n'ikipe ya Liverpool. Mbibutsa yuko nimba mukunda amakuru y'imikino rwose, kora share, ukiriho comment, ndetse ukandi na subscribe kugira ngo amakuru yacu ntakagucike. Mwakoze cyane gukurikirana Alphonse Sport TV.